Hangko nga maituloy pa lang ti lesson idi Domingo, idi lesson tayo kakabsat rather, idi last Sunday, ngayon kayat ko nga ituloy dahil ti lesson ko idi kalman, may panggep iti The Persistent Christian. The Persistent Christian. Sino kada kayo tinag-tune in idi kalman, dahil ti service tayo ti bigat, dito yung kakabsat, itayag yung man ti imayo? The Persistent Christian. Okay, so there are several. All right, let me just review the first point then. But I hope this will be a great blessing to you. The persistent Christian. Now, we are Christians. Katkas may nga namati iti Apo, imawat kini Apo Jesus. God wants us to become persistent. Anat Ilocano persistent. Ilocano nagabsat kat napursigi. DJ Ilocano na napursigi. Ket deti pa nagpursigi, it applies to all aspects of life. No, basbasa ka, kailangan ti pa nagpursigi nga talaga. Pursigi lang. Oo. Ano kasi ang pursigi? Sige lang. Sige. Sige lang. Yun ang ibig sabihin ng pursigi. Okay? No, dati negosyo, there are times nga malugi ka. There are times nga aduti masapula, times nga malugi ka, pero pursigi pa rin pagdating sa negosyo. And panagpadakkel ti ubing, nakarigrigat kabsat, very challenging, pero pursigi. So, it applies to all aspects of life. And most especially, itibiyag tayo nga kas Kristiyano. Now, what is the meaning of persistence? Okay? Persistence means firm or obstinate continuance in a course of action in spite of difficulty or opposition. That's the meaning of persistence. Firm. Tika na sa firm kakapsat kat saan nga magaraw. Obstinate. It is not subject to change. Han nga baliw kakapsat, di opinion. Continuance in a course of action. So, no course ko na tayo, kasla ko man magbasa ka iti college, you will take up a course at the programa nga suruten. So, as a Christian, at damot kakabsat, iti into ti Apo nga dalan nga intayo suruten. And we must make up our mind nga magna iti dayjay nga dalan ket agpursigi tayo iti dayjay nga dalan nga intuding ni Apo Dios kada tayo. In spite of difficulty or opposition. Well, by the grace of God, I'm now a 30 years Christian. I first heard the gospel when I was 5 years old. And now I'm 35. So by the grace of God, 30 years old naka-Kristyanon, kat may bagak nga 30 years old nagbutan by God's grace, ngagpurpur sige, itibiyag ko akas may sa Kristiyano. I remember I was 5 years old when I learned yagtukar ti gitarra kakabsat. Ket from that time nga nasursurok ti agtukar iti gitarra. Sumurusurutak kada iti Good News Clubs. At kadakkel kam lang di gitarra ide. Ket siyak ti para gitarra kakabsat kada iti ubing. When I was 7, I learned how to play the keyboard. So nagbalinak nga para tukar iti kapilya. Amo da sister Jen deta. Da kami tagkakaubingan ditoy. Edit schedule dito kakabsat, umunat Sunday school ti ubing. 7 o'clock to 8 o'clock. And tunukwan, Sunday school ti adults and young people. So siyak ti para tukar, by the grace of God. When I was 10 years old, nasursurok ti ag-soul winning. So from that time nga nasursurok ti nag-soul winning, kasi ti Apo kakabsat, na itultuloy ko ti agidaldalan ti karkararwa, gibunbunan na ti ebanghelyo ti panakaisalagan. Imagine that. And the Lord has blessed my soul winning effort in a great way. Because halaan nga house to house ti mabaling ko nga pag soul winningan. No dikat in great ways kakabsat nga mabaling ko nga maiburay ti ebanghelyo iti Apo. When I was 14, I became a preacher. 15, I became a pastor. So as far as my Christian life, DJ pa nagbiag ko iti pagayatan iti Apo. DJ pa nang taray ko ti adda nga inted ti Apo nga tarayek by the grace of God. Adda kakabsat, DJ pa nagpursigi. I was not always strong.
I may not always have the courage. I may not always have the adequate intelligence to perform my task. But God knows, nasa akin ang kapasyahan at nasa Diyos ang kakayahan. I always chose to serve God. Kat iyapo kakabsat, isumot ti adda nga ng pagbilad kada tayo. So kaya't kumot nga i-challenge kada tayo nga sa kapada iti daytoy nga gundaway. Nga pursigi tayo kakabsat ti Christian life. Amen? Thumbs up. Agpursigi tayo kakabsat, ti biyag tayo akasmay sa Kristyano. Now, on a negative note, adamot deti pa nagpursigi kakabsat, ngem dakas nga pa nagpursigi. Iso detoy to persist or continue in sin. Adadigit itaw kakabsat nga pursigi iti basol. Okay? In Romans chapter 6, verses 1 and 2, the Bible says, "What shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound?" Agtultuloy tayo nga rod ngagbasol. Tapnon umadupay ti parabor. The Bible says in verse 2, "God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein?" Kunana, kasano tayo pingagbiag? Kadayjay, nakatayan-tayon kunana. Kalate example na kakabsat. You own a house, and then you built another house. And after that house was built, nalpasen. Okay? Deti balay mo, inlakom. Somebody bought the house. So nalpas the paperwork, you gave the key, and now he is the new owner of the house. And you occupied the new house that you built. Mabali mo kad pay ti agsubli kakabsat, kadeti balay nga inlakom, kad behave ka the way like you used to behave in that house. No, because it's not your house anymore. It's not where you reside anymore. So kastama ti biyag tayo kakabsat. Life is a constant battle. Di ba nagbiag kat kang kanayon nga panakidangdangadang kakabsat? It's a struggle. A struggle each and every day. Okay? We must continue in the struggle each and every day. So kaya ti dayti nga malem, as a Christian, ano digiti banag iti biyag tayo? Sapol nagpursigi tayo. In what aspect, in what area does God want us to become persistent as Christians? First of all, to be persistent in prayer. Dahito yung kakabsat, ti umuna nga masapol nagpursigi tayo, kararag. Just review, kasi adugayong kadatay tinakabuya di kalman, yan adumutisan na nakabuya. Kat binasa kakabsat di Luke chapter 18, may panggap ka di widow. Nga, iti book of Deuteronomy, the Old Testament, dagiti widow kakabsat, kat adanda iti special protection. Ngem daytoy huwes, wano judge, kat corrupt, unjust. Mabalik pinasuksukan isuna ti kabilang nga partido. Kat na nga kayat nga ito, dating a special protection ka dating a widow. So every day, dating a widow, mapan ka dating judge. Kat ringguron na kakabsat, aging gana nga narindi, ti panunot dating a judge. Kat kunana, uri awan panagbutan ko ti apo. Kan awan iti ilalak ti padak nga tao. No jackpot gan dating a widow, siyak to iti marindi kunana. Iso nga tinulungan na kakabsat dating widow. And we have learned kakabsat, kadayti nga illustration, nga if persistence pays off to the uncaring and corrupt judge, how much more to our righteous and loving God? Deta. If persistence pays off to that uncaring and corrupt judge, no ti pa nagpursige kakabsat, kim na kadayjay huwes, nga iti panangilalan at pada nga tao, ken saan nga nalinteg, how much more kini Apo Diyos nga nalinteg ken napnuan ti panagayat kada tayo. Isu nga kasapulan nga pursige tayo ti kararag. Then we have learned another parable in Luke chapter 11. May panggep ka deti may sa nga tao nga dabisita kasi mangpet ti alas 12 ti parbangon. Ket di pa inangan ti bisita na. Isu nga napan ije karuba na je gayem na ket nagtuktok. Ket kuna na gayem
Adda bisita ka naggaputi adayo. Fully booked digiti hotel. Ime na kay Dagos Kanyak. Kat di pa'y nangan. Di lang mabalik titinapay. Kat kuna day jay gayem na. Gayem! Nakalaktari daw bin. Siyak kanti anak ko, kanti asawak, nakaida ka. Kat kuna na di Bible, gapot ay iso na kat gayem na. Bumangon to, kat itid na, day jay kasapulan na. So nakita tayo, kakabsat, nga, gapot a gayem na, pinatgan na kakabsat, you know, there are times ka no tawagam, DJ, no tumawag ka na wagat, napadasan yun kakabsat, ya dating mawag ka na kayo. Gathan nyo na sumbatan. Missed call. Into no kichekam DJ cellphone mo kat, ay, timawag gayam ni Kastoy. Ag-reply kantong kat kunam, Uy, sorry for the missed call. I missed your call, sorry. Di ba? Niya po Diyos kakabsat, hana kailan, hana mabalin niya ibaga kada tayo ti, sorry, I missed your call or I missed your prayer. Kuna na kadigat, Uy, Erwin, nagkararag kagayam di Sabado. Sorry ha, Jack nang kagtekararag mo kasi adadingdinggak na madama idi. No. But we can pray to God anytime kakabsat. And right away, God will answer us. So, the secret to a powerful Christian life is prayer. Iso nga kakabsat, oray kasunod kinanumu tayo, kinakapoy tayo, mapagbalin na tayo tiyapo nga nabileg, babaen iti pa nagkarkararag. Ano pursigi tayo kakabsat, iti kararag. And I share the story, may panggap ka DJ tatang nga anak na nga 3 taon na. Kat deti nga tatang, DJ nga rabi imbasbasaan na ti stories, hindi kuhan kakabsat, adult question deti ubing. After that, they prayed, they hug each other, and said, okay anak ko, matulog ka nga rodan. So nagidda di ubingan. Di kuhan, rimwar kakabsat, ni tatang, napan ijayan ta salas, nagtugtugaw, nagre-relax because he was tired the whole day. And then he heard a voice coming from that room. Kat kuna na, Daddy, can I have a drink of water? Kuna na DJ tatang kuna na, no son, be quiet and go to sleep. Kuna na, matulog ka. So naging quiet for a while. Kat kuna naman di ubingan, Daddy, can I have a drink of water? Kuna naman DJ tatang kuna na, son, I said to be quiet and go to sleep. So there was silence again. But it didn't last long. Because the son shouted again and said, and cried and said, Daddy, please. But the please not. Can I have a drink of water? Kita deti tata ko na awang pagpatpatinggan na tuyang ko na talaga nga ririyan na kiti ubingan. At ko na, son, if I hear one more sound out of that room, maminsampay ngagtagari kagta, I'm going to spank you. Kunana DJ tata, pautan ka kunana. At di ubingan na nagununing kakabsat. After 1 minute, nagpugko man di ubingan kat kunana, Daddy, when you come here to spank me, would you bring me a drink of water? No may nagtubautan tatang, ikan nagtut sa nga baso nga danuman. Istoryaan ni Engineer Di Calman, ni Yumi, na di naudi da nga ubing. Kapsat, basbasan ti agay. Kat nangagnet, istorya kat naawatan na. Isong hindi ka no agawi din. Kung kunana ka no kin ni engineer, ni Tito Dino. Daddy, no bautan na, ikan nakto danuma. Kung kunana ka di ubingan ka kapsat. Nagmalmalang misot ulit-ulitin na. Daddy, no bautan na, ikan nakto danuma. Kung kunana. Anyway, so, the dad saw and knew that his son was really thirsty. Why? Because he was boldly persistent in his request. Amuti apo di kiti pagkasapulan tayo kapsat. Kat masapol nga pursigi tayo iti kararan. Amen? Okay. So, persistent in prayer. Secondly, for this afternoon, God wants us to be persistent
in doing the work of God. God wants us to be persistent in doing the work of God. Amo yung kakabsat, ni Biden tinangabak ka. Kat siyempre, baro nga leadership, baro nga rupa, baro nga programa. Di kaming kakabsat. Kastamot no kati politics ka. Kunada kat, baro nga rupa, baro nga namnama. Kunada no kano, dete agpulpuligos dito nga umay kumkumpanya. Ibaga na tinagan na, para gobernador, baro nga rupa, baro nga namnama. Kunada no kwa. Kalagat dito ang mga kakabsat no, anamot ti mapaspasamak kada ti panangabak ni Biden. Nga may salat may bagak kada kayo kakabsat dito Amerika. In God we trust. Amen. Ti apo latat pagtalkan tayo ti apo ti makambo iti amin na bambanag. Whether ni Trump uno ni Biden tinangabak, in God we trust. So, ni Biden ita, siyempre agpursigimot nga mga ramid iti programa nga aramidan na nga pagsayaatan kakabsat iti United States of America. Well, datayo nga anak ti Apo, naayaban tayo nga agpursigi iti trabaho iti Apo. Do you know the difference between job and calling? Anat nagdumaan kakabsat iti job and calling. I heard one pastor put it this way, kat kunana, job is something you choose. Calling is what you were chosen to do. Ejay. The difference between job and calling. Job is is something you choose. Di pinilim nga pagubraan. Siyempre, yung kararag mo, definitely. But calling, on the other hand, is what you were chosen to do. Di trabaho kakabsat, di pinilim nga pagubraan. Ket mabalimot umakar-akar ti trabaho. Di nga kaming kakabsat, mabalimot nga ba promote ka di trabaho. Mabaling nga agbaliw iti trabaho nga may paaramid kun ka. Okay? But it is something that you choose. Ngam dati calling kakabsat, kahit nga sawen, daytoy iti intuding ti Apo nga masapol nga aramiden tayo. Regardless of your job, your business, regardless of where you are, whether dakat Pilipinas, dakat Amerika, dakat Australia, o Canada, agdudumatay man kakabsat, iti pagububraan ken pagsapsapulan, ngem may maysa iti nangayaban, ti Apo kada tayo. Dayjay iti panangaramid, iti trabaho na. To do the work of the Lord. Ni Apo Jesus during His earthly ministry, it was lived for only 3.5 years. And He kept telling kunana, I must work the work of Him that sent me. While it is day, the night cometh when no man can work. Iti, numalagip yung istorya nga, napukaw kakabsat ni Jesus, ni Mary kini Joseph, sinublianan da. Kat kuna ni Joseph kini Mary, napanam, birbirogan da ka. Kat kuna ni Apo Jesus, will she not know that I am about my Father's business? So kakabsat iti Apo, tagalangit tayo, kat addatay iti dayti agdama nga lubong, nga mga ramid iti trabaho nga nangayaban iti Apo kadatay nga sangapadan. John 15:16, the Bible says, ye have not chosen me, handak nga pinili ko na ti Apo, but I have chosen you and ordained you, tinudingan kayo, that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it you. Kakabsat ken kagayen, brothers and sisters in the Lord, you and I have been called by God to do the work of the ministry. 1 Corinthians 15:58, the Bible says, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, agtalinod kayo, unmovable, saan nga magaraw, always abounding, agpursigi tayo kakabsat. Well, amok nga nasisita, dagiti pag-ubran kan pagsapulan, dakkel nga sakripisyo ti inaldaw. Ha? O,
Nagduma ka da kayo kat agsin no blood nga mapanagubra. Mapanagubra di may sa ti Aldaw, mapanagubra di may sa ti Rabi. Digi di nagduma kat double job. Iji Australia, digi upat nga kakabsat ti Apo, jegat minay sa maysak nga dinamag ti schedule da kakabsat, kat narigat man. At ajay visa da, student visa gayam. Kapan da jay, as students, so agbasa da kakabsat, agubrada iti bigat, from 8 to 12, di first job, agubrada di second job na, from 2 to 6, san tumapan nagbasa kakabsat, 7 to 10. Imagine that. I-schedule every day. So, siyempre, you need the strength of the Lord. Ngem as Christians, pagpakita tiyapo kakabsat, nga tiyapot ng day nga trabaho kan ka, tapno makasapol ka, iti pagbiag mo, but you know, hanlang nga tiyapo, inikan na ka day nga trabaho. No di kat inayaban na tayo, iti trabaho na, nga panagserbi ken kwa na. Unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Deta kakabsat, iti may isang adakkel nga isurusuro tayo kadigiti amin nga members iti HBBC. Dije kung kuna tayo, no kung maabogado ka, you are a Christian who happen to be a lawyer. Umuwi DJ kabsat. Han nga DJ, you are a lawyer who happen to be a Christian. Han nga ti major kat di kinaabogado, kat minor di kina-Kristiyano. No, it's the other way. You are a Christian first before you are a lawyer. No kung may engineer ka, you are a Christian who happen to be an engineer. You are a Christian who happen to be a teacher. Ma'am Jen. You are a Christian who happen to be a businessman. So, makita yung kakabsat nga DJ kina-Kristiyano tayo is our divine calling. Kat masapol kakabsat nga i-perform tayo, agpursigi tayo, kadayta nga nangayaban tiyapo kada tayo nga kas Kristiyano. Matthew 5:16, the Bible says, let your light so shine before men that they may see your good works. Ayan. And glorify your Father which is in heaven. So, ijay trabaho kakabsat, ipakita tayo nga Kristiyano tayo. Di kita nga pagubraan kakabsat, kat temporaryo lang nga intetiapo kang ka. Kat hang kumadumteng ti time kakabsat, nga no, napintas tayo pagubraan tayo, kat dakkel sweldo tayo, kat akpalanggwad tayo mo tayo. Laglagi po, it is God who gives promotion. Promotion does not come from the east, nor from the west, nor from the south. It comes from the Lord. Kanayon nga magbagkakabsat no may panggap iti trabaho. Yes, for you to be accepted in your job, at the digiti prerequisite, at the digiti requirement. Pero malimit, akala natin na dahil sa ating mga prerequisites at requirement at experience, kaya tayo na-promote o natanggap sa trabaho. Ang totoo ay ito. Those prerequisites and requirements are necessary so that you know how to perform your job. Pero kung bakit nandyan ka sa job na yan, it was God who put you there. Tandaanan tayo di dyan kakabsat. Saan nga datayo ti makinakem kaday nga trabaho. Thank God adagundaway tayo nga nagbasa. Thank God adagundaway tayo nga nakagain dagiti experiences. Kat i-present tayo ti application tayo kakabsat. Dahil dyan ang interview, in-accept na tayo ijay trabaho. Ngem digidjay nga prerequisite, inted tiapo tapno ammo tayo nga aramidan dayjay trabaho. But for how we got into that position, it was God who put us there. Ket karud no ti apo ti bigbigan tayo nga nangisaad kada tayo kadigitoy nga posisyon. Ken pagubraan, hantay mo liplipatan kaabsat at pursigi tayo nga mangpanunot. Nga kadigita nga pagubraan at damat iti divine purpose ti apo gan ka. At the reason iti apo, nuapi nga insad na ka iti dayta nga trabaho. Ket masapol nga iti dayta nga job, agsilaw tayo kakabsat. Recently, ni Teacher Marisa Lista, probably some of you know her. She is one of our faithful members, ijay pasukin. Small but terrible, kakabsat. Mayat ti Christian life na. Kat bang isursuro jay MMSU, Mariano Marcos State University.
Ket gapu ka dahiti isurusuro tayo kakabsat nga panagpursigi ti trabaho ti Apo. Nakarit day jerit na challenge. Ket kunana, gaputa ti may isa nga hawhawakan na kakabsat nga subject ket NSTP. Some of you know what is NSTP. Ket she handles more than 100 students alongside with other teachers. Ket ti adda mga lesson da kakabsat iti NSTP, ano ti lesson na tayo? Young leaders. Effective youth leaders kakabsat iti lesson da. So, inikan ti Apo iso na kakabsat iti wisdom. Ket kunana kadigiti pada nga teachers, di kaila kayat deti subject tayo ti leadership ket mangayab tayo ti may nga resource speaker kunana. Ket mayat kunana digiti kakadwa nga teacher. So tinawagan na kun kunana, Pastor, are you available on this day? Gaputa we will be handling 200 students in the MMSU. Ket sikati kayat ko nga kunana ag-share iti lesson may panggap ti leadership ket mai-share mo tupayen iti gospel. So I took that opportunity. Ket by the grace of God kakabsat, numampay na numutayo, ngem dakkel iti naaramidan iti Apo. Kakabsat, more than 200 students of the MMSU and some teachers and officers kadigitay ano taganan, grupo kakabsat iti MMSU. Ket nag-tune in, so nang tedak iti lesson on the 5 skills that every leader must have. Ket ije nga imburay ko ti ebanghelyo kakabsat. What a blessing. Kunakano di gije, kwa di gije estudyante ket Apo kunada. Uret atid dug kumape di pinagsauni pastor kunada. Ket by the grace of God na idalan ta iti kararag nga imawat iti Apo. So anat nakita tayo ni Teacher Marisa ti job na mestra ngem ti calling na mangiburay ti ebanghelyo. Ket by the grace of God nagpursige kadiji panangaramid na iti calling na kasmay sa Kristiyano. Ala dita kakabsat, it's a different place, different setup. Ngem maragsakan kami nga makaammo iti church tayo nga purpursige kay nga gibumbunong ti gospel tracks. Di kiti mapan nag-walking kadagjagjaging dita. Nga gibumbunong iti gospel tracks, madaydayaw ti Apo kakabsat. Ket ala mabalin nga hanman nga kas maramid tay dijay nga mapan nag house to house tay kunan ni Preacher Glenn kakabsat nga dita agad sa bali ti tao, sa bali ti sistema, ngem ti maysa kakabsat nga dawatin mi kada kayo, makipartner kayo ti kararag para kadigitoy ministries tayo kakabsat. Ikararag yun ti trabaho ti Apo ti Australia. Tapnon anyaman nga balaygi dati ministry dati Australia at damat maibagam nga ada pasat ko jay. Amen. Ti pasat ko jay ket panagkararan. Pero we must strive together for the faith of the gospel. Iti kalman ay di Sabado. Nag-birthday ni Hana, ti anak ni Tita Nora, kini Tito Jojo. 16th birthday di ubing kakabsat. Ket nagpa-cater da. Ngam ti maysa nga goal da kakabsat nga nagawis ket tapnon umay digiti classmates ni Hana. So that Saturday 5 p.m. isut schedule ko nga mapanagkararag. 5:30 ti schedule ti Bible study di Australia. So 5 minutes before 5 o'clock I was there. Ket di mindset ko ag-pray ak lang manganak basit agtarayak kag subli because I need to be on time kada di Bible study ti Australia 5:30. But when I came in, nakita kakabsat nagadot classmate na about 10 of her classmates at dadadjay. Ket ko nakita di oras ko, anyway, there is time. So kuna can I share the gospel kada di classmate ni Hannah? Ket ko na dito Jojo, Pastor, deta ti maysa nga goal mi kada ti panagpaala nga maawis mi digiti classmate na ket masharean ida ti ebanghelyo. So, kung nagkadigit yung ubing, mga 15, 16 years old daw, ubing na pa'y kakabsat. Tinugawak ida, I started to ask them, what's your goal in life? What's your plan? Amuyo kakabsat, digit ida, dumang ubing, ita ang plano na't panagbiag. Ar-arom lang tada, dabang panunod dansan. Awang goal kong plano na,
Anong plano ko nagkadagis-isa man da makasungbat. Mesa lang ang ubing ti nakasungbat. What's your goal in life? Kung ada na ibaga na nga plano na. But anyhow, kung nagkadakwada, regardless of what your plan may be, God has a plan for you and He wants to give you eternal life. Kaya't na kayo nga maisalakan kat madanting biyag na. So, I share the gospel to them. Data ti trabaho ti Apo kakabsat. The Great Commission ti Matthew 28, ikabinuan. Matthew chapter 28 verses 19 and 20. Matthew chapter 28, 19 and 20 kapsat. Dito tinangayaban ti Apo kada tayo. Ayan. Go ye therefore, basaan tayo amin. Go ye therefore and teach all nations. Tagtagakabsat, makita yo. Through the live stream, we are teaching all nations. No, pritsak ti Domingo kakabsat kat kwa. Adda nakatune in nga taga Italy, taga Norway, Australia, South Korea, Saudi, Qatar, kakabsat, kanda dumapay Taiwan, Singapore, ado kakabsat. Teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. So, kakabsat, the bottom line is this. Anyaman digitin ti tiyapo nga pag-ubraan tayo. Anyaman ti ayan tayo nga lugar. The Lord wants nga pursigi tayo nga mga ramid iti trabaho na. Acts 20:24. The Apostle Paul said, "But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus." Ano di dyan na nga yabanti po? To testify the gospel of the grace of God. So in your own simple ways, nga maarabid yung mo ti trabaho ti Apo, simple lang kakabsat, mabaling agawis ka. Ni Tita Teresa kat awisan na ko, di kakaanakan nat Pilipinas. Amen, Tita Teresa, praise God. Kat dito lang amo kakabsat, ububing dapay, nutum nagkadakwada, di gito nga sasauti Apo, kat who knows? Kat kunadan tumutun dumakdakil da, at daikit mi, nga naanos, nga mangkulkulit, ko nakada kami di, nga makigimong, kunadan tumat. Ayan, Tita Teresa, Tito Moises. Amen. Just invite, kakabsat. You never know. Digiti live stream tayo, i-share yung kakabsat. Adot tao nga makasapol ti sasauti Apo ita. People are depressed, discouraged, and down, and they feel empty about life. They need the Word of God. So, i-share tayo kakabsat. At digiti ipopost ko nukwa sa paminsan nga quotations. So, feel free to share it. Kat you just don't know no sino tao nga ma-reach out na kat kunana, uy, nagpintas man digiti ibagbaga dito nga pastor. Kat kunadan to king ka, tiyan na deta nga pastor si ka, kunada king ka kat, deta ti pastor mi di Pilipinas. Agding nagkatigimong mi ti Domingo, tapno mabendisyonan ka. Di ba? So urehan ka nalaing nga giburay ti sa uti Apo, maaramat ka nga instrument nga agawis ti tao, tapno umayag din ti sa uti Apo. Amen? Agawis tayo kakabsat. Do the work of the Lord. DJ Bible, DJ parable ni Jesus Christ. May panggap ka DJ nagpasken. Kat adot na awis na, nagisent invitation sak by DJ Paskan. Hindi time man kakabsat ti panangan. Kat awang mat DJ inawis na. Kat kunana ka DJ adipon na. Kaman ayaban DJ inawis ko. Kat kunana na pa na inayaban DJ may sakot kunana. Ay sorry. Jak makaumay. Kagatgatang ko tay nuang kat inak pala ipadas ng agarado kunana. Diyan na makapan. Nabaman jay bangiran kunana. Umay ka nakasaganan ti pangalan. Ay sorry. Jak makaumay. Kat kas asawak kunana. So awang makaumay ka dagi jay inawis da kakabsaan. Nagsublikat kunana, Sir, awang mo't makaumay ka dagi jay inawis mo. Tipong tot DJ agpaala ko na ingkayan ta lang awi sa mamin ko na amin nga bulag, amin nga di makapagda, amin nga tao awisam tapno mapunno deti balay ko na so napanggakabsat kat inawis na amin nga maawis na tapno umay makipangan kakabsat nga ni umay ti Hapon priority deti ibanghelyo priority ti panakaikasabat ti sa uti Hapo kakabsat
Dagiti kakabagyan tayo diti Pilipinas nga di pa'y makamamu ka na po Jesus. Deta kumat number 1 na burden nyo kakabsat. Isu nga uri adayudat dito ibakara, adadat sa baling nga lugar, mabalin nyo nga palagipan ida kat notifyan nyo kat kunayo, agdingag kay mamad jay gimong me. Nga nyo may tiyapon kakabsat, priority ti ibanghelyo tiyapo. Ni Dexter, DJ may isang new believer tayo di Australia kakabsat. Kat madadagsanan kininanang natataga Isabela. Di may isa kakabsat na, da di Bagyo. So tinaramid na kakabsat, online, tinawagan na, binidyo call na, ni nanang na, kat sinera na ti ibanghelyo online. Kastamot na gini kakabsat na. Kakabsat, kat matay dayo ti Apo. Ni Brother MM, tinaminsan, kuna na kanya, Pastor, at dila da available nga mapan mang witness kinilolong kan lolang ko. Jay daya, ta barangay 13, ko na Brother M. Barangay 13. Kat Jackson nakita kasi ko di message mo kaya nala daw. Nga nakita kat by the grace of God kakabsat, tinaramid ni Brother MM. Nilulong kan lulang na yan ta 13. In video call na. Kat winitnessan na ida kakabsat. In-share na ti ibanghelyo. Dayjay. Iso nga priority kakabsat. Deti trabaho iti ako. We must not be moved. Kat as I close kakabsat, di kiti sumagmamano nga banag, hanti ipalubos nga isudat mangibawing kan mangupay kada tayo. Nga di tayo maaramid ti trabaho ti Apo. Let us persist in spite of fears. Letter A, in spite of fears. Mabaling ado di kiti pagdandanagan da iti panagbiag. Ngem hamo ipalubos nga deti fear kakabsat, kat isut mang manipulate, kan mang control ti biag tayo. Kat ag desisyon tayo nga garabit ka di kiti bambanag, gapo kada iti panagdadana. You know? And you know, there are many Christians who make decisions in life not out of faith but out of fear. Oo. Kat among kakabsat, deti fear, isut may isa nga tool ni Satan nga mang bluff kada tayo. Tapnon ti kasta kat hantay maaramid iti trabaho iti Apo. Iti ubinga, kunada kat anat aramidem no kamaten nakataaso kunada kakabsat. Umuit aramidem nyo, nagtaul taasaw. Wuf, 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 wuf. Kunana kat umayang kakabsat, anak kwan. Kunada kanya, di ubinga kat, no umay taasaw, agtugaw ka, kunada. Ano patasan nyo di jay? Proven kakabsat, agpepesaw. No duklusan na kataasaw, agtugaw ka. Tapos pidutem kakabsat, di ba to? Oh, di ba? Ngam nagtugaw ka talaga, agsardeng di aso kakabsat. Kat no apay ngamin nga, uray nakadakdakil ka nga tao. No nagtaul taasaw, permit taray mo. Di ba kakabsat? You call that bluff. Napigsa di taul na kat makigtot ka, di mo amo napigpigsa ka ngam isuna, ngam siyempre napigpigsa di taul na kakabsat. Kat sometimes ni Satan, ikan na tayo digiti adu nga parikot ken problema iti panagbiag. Tapnon ti kasta kat agdanag tayo, kat kunadantukin ka, apay hanggang nakigimong idi Domingo, brother, sister, apo, nakadunga parikot problema. Di kita ito problema ang kakabsat, isudan tot makailapod kada tayo. Let us persist in spite of fear. Secondly, let us persist in spite of failures. In spite of failures. Ado dagiti failures tayo tinaglabas. Kat digito kakabsat kasla, dapel grip dati pampanunot tayo. Kat agbalin nga kaslang dati puso tayo kakabsat kat tayo, awan, hanak maaramat ti Apo, kasi kastoy. Kakabsat, amuyo, awan tao nga perpekto. Aming nga tao agkamali. Aming nga tao ag-commit ti mistake. Amin nga tao kakabsat. Sabi nga ng Bible, even the righteous falleth 7 times, but he riseth up again. Iso nga kakabsat, handa ipalubos nga digiti mang burburibor kada tayo nga failures iti naglabas. Kat isuda iti mangigawid itirik na tayo nga agserbi iti Apo. Thirdly, let us persist in spite of frailties. In spite of frailties. The frailties kakabsat kat physical infirmities. O kaslay tagat medyo madidedi karabukog tayo kakabsat. Ngem napatag deti gimong tayo. Isong aging nga kaya iti agpukaw kan agsarita kan mangibagati sa uti Apo. Kat adak ita nga mangi-share kada kay iti word of God. Amen. Well, kat barbarang nog tumarak to tay vitamin C, double dose ko damdama.
Ket ti kabiitan ket umimbagbot lang daytoy tagbudo-budo ti karabugog tayo kakabsat. Sa medyo umaysa iti panagpanateng kakabsat. Isu nga please pray for me. Please pray for my health. Amen. Kararag yun ti salun at ko tapnon ti apo ket mabalindak nga maaramat ka digiti umay manen nga al-aldaw tanay every week kabsat. Mangrugiti Monday morning, Monday night, okay. Bible school, ti Tuesday, mangisuro tayo, Wednesday night, okay, Thursday night, dilawag, Friday night, edi single career, Saturday. It's not easy kakabsat. Pero in spite of this frailty, katahan nga iso ti makaigawid, ag pursigitay na tayo ti panagserbi iti Apo. Amen? Wow. Iso nga, kakabsat, ag pursigitayo. Amen? Oo. Amuyo kano DJ, alagat awang nga tamot sino kada kay ti ko kabsat. Nali nga makipadaya, awan mo lang ya, awan siguro. Nali nga makipadaya. Well, nga madadig iti ubing kakabsat, ubing pelang kat matrain training nga makipadaya ang kakabsat aya. Nali nga mapan makipila. Te ko natin diti bakara nga 7 plates. Amen. Agkara sublay. Kat kasla ko DJ ubing. Kat agkara sublay. Makapungtot to DJ mangmangted ti kuang kabsat bakang kunana paunay kang baraw namimpito ka nga nagsublay kunana aya ket kuna di ubing tita da ngamin innom nga kakabsat ko yan alak isudat makang kunana apaw permi ka nga matukay jirit na maya alam deti sa nga bandihadon anak ko kunam siguro tunog mo paunay ka deti nga ubing nga nakanak-nakam Tamo na nga iyalan ti makan digiti kakabsat na. Ubing pelang kat amunag pursigin. Te ko nada kakabsat nga ubing pelang kat amunag biyagan ko nada no kaya. Numan nagipadaya to ubing kat amunag yawid ko nada. Ubing pelang kat amunag biyagan ko nada. So let us persist in spite of frailty. Let us persist in spite of our future. Iti masangwanan. We cannot see the future ahead of us. Pero kakabsat, ag pursigitay lata ti trabaho iti Apo. There is uncertainties of the future. Let us persist in spite of this pandemic. Ang makapanunot ngamin ti letter P kakabsat iso nga pagpasensyaan yon. Tapno letter F amin kat talaga nga ikabesa. Let us persist in spite of the pandemic. Amen. Kat na pandemic ita. Hantay unay mahantay nga makapan ka digiti kapilya nga paggigimungan. Ngem agpursige ti latat gimong. Amen. Well, ket to God be the glory kakabsat. Ala, ti Apo, amok na ti Apot mangmangted kada kayo tarigagay nga makigimong kakabsat. Ti Apot mangmangted kada kayo, mangpalpalagip kada kay nga kang kanayon kadeti gimong. And lastly, let us persist in spite of our foe. F-O-E. Foe. Ti kaya na sa ti foe kakabsat, ket ti kabusor tayo. Oo. Ket manen, ulitet nga ipaikararag kada kayo deti ministry deti Australia, upat nga names ti ikararagyo ni Nelson, ni Gretchen, ni Dexter, ken ni Reagan. They are new. Ket kuna kadakwada, you are our partners in Australia. Ket kaputa da kayo ti maaramat ti Apo dita namnamaen nyo nga ni Satanas ket riryon na iti panagbiagyo. Kurirwon na iti panagbiagyo. Satan will attack you. Tamom kakabsat. No hanakamot maaramat ti Apo ket hanakamot an-anan mo ni Satanas ka, di ba? No, you are not a potential threat to the devil if you are not being used by God. Kat hanakamot nga pampansin ni Satanas. Ngem no makita ni Satanas nga apaw, dahil nga Kristiyano kat faithful di giving na. Faithful di panagaten na. Dahil nga pastor kat permi nga usarin ti Apo. Talaga nga kasla, Job kakabsat, tiraan na kamot ni Satanas. Iso nga kakabsat, the more nga pursigi ka, the more nga mariknam, iti panang dupir ni Satanas ti biyag mo. Ngem, kasla ko makakabsat, deti pagsasao tayo, deti Ilocano, deti Kailocanuan, dispensarin nyo, deti balikas kakabsat ngam, kung natin no kwa, digiti ubing, kas kalag palalo nga liteg kung natin no kwa. Amoy dahil nga balikas, no ti ubing kat anawaeng, agtala kayo ba, kung nang kat ipalpalalo na, kung ano kwa, digiti nananang kat, paunay loko yung ubingan, kas kailag, palalo nga liteg kung natin no kwa. Apeng agpalalo nga liteg. Kasi jeliteg kakabsat, damor nga kudkudkudo yung kakabsat, lumawlawa mo't di jeliteg ay. Wan, kaslag palalo nga liteg. Kasta kumat pa nagpursigi tayo. Damor kakabsat, nga tiraan na ka ni Satanas, damor nga ipalpalalong ti agserbi ti Apo.
Di ko nam kun Satanas, kunam king kuana. Satanas kunam. Padasem nga ikan ti problema. Ipalalok ti agkararag. Padasem nga ikanak iti parikot. Dubliag ti panangted ko. Challenge ni Satanas kakabsat. Takita no di isunat ag give up ti panang padas na kingkan. Isung hantay pa upay ti problema. Hantay pa upay dagiti masakbayan. Hantay pa upay iti pandemic. Hantay nga pa upay kadagiti failures ken pagkapuyan ken adu nga pagdandanagan. Ken no anyaman dagiti masasao ti tattao no daddo makapsat. Hantay pa upay kadigitan. No di ket agpursigi tayo iti panagserbita iti Apo. Closing verse, Hebrews chapter 12. The Bible says, "Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight," iwaksi tayo digiti makapadagsen, "and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us." 2. Looking unto Jesus, kitantay ti Apo, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. 3. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. Saan nga di problema't kitan tayo? Saan nga di sarita ti tao dingdinggan tayo? Saan nga di panagkapoy tayo at panunutan tayo? No di kat ti Apo kakabsat, iti kitaan tayo. Sapay ta ti Apo, numan pa'y kastoy nga kakapoy dati adipon na, ti panakaikasabana kakabsat, kat sapay kumata, ada na itod na nga challenge, kan encouragement, kada kayo nga kakabsat ti Apo ti tahaway, nagpursigi ti kararag, kan nagpursigi ti trabaho ti Apo. Tandanin umay ni Apo Jesus, nganin ti umay na panangana kada tayo. The world is coming to an end, and we must serve God. Maraming salamat, and to God be the glory.